Selamat pagi Por TV. Horas kita selalu menjua-jua man kita kerina. Juan-jua. Horas to tiba dengan pirton di matubu. Jahubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kembali lagi di channel kesayangan kita semuanya. Apalagi kalau bukan Parpelak Channel, satu-satunya channel Batak yang diundang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan negara Arab untuk berdiskusi mengenai kemajuan lawak Batak di negara Arab. Hanya Parpelak Channel sendiri. Dengan siapa lagi? Tak lain dan tak bukan dengan Opung Parpelak, Opung yang selalu bahagia dan bergairah sepanjang waktu. Jadi Opung yang bercerita. Unang lupa dah, tonton sampai habis, di like, di subscribe, jala unang lupa culukuk kamu jo. Tanda loncengnya asa dapotan notifikasi kamu di lawak-lawak terbaru nih Opung Parpelak. Jala unang lupa dah, unang lewat kok kamu iklan naik, asa adong hepeng nih Opung lau mendaftar ongkos naik haji di tahun 2074. Shalom, Tuhan memberkati. Assalamualaikum. Oh, isi musim teleponon. Halo. Ahai. Oi, dia ada biau. Jalan tol, ada terpuru mau. Ima hebat tuh, gue mabam mobil alisabil mudon. Ngalau ho? Vaksin dang nakasing ivaksin do mau kasing baby kasing ivaksin do ivaksin ulo nga tangat bigan waing ni ulo ahanin mo roto jawum marhua hotspot bebe ni mama disuruh wawro tuh jabung wala nang mangido hotspot to siya oh memang nasuara ko memang dulon dangulo oh marotuson tarhona do beninmu ro auto jabung wala nang mangido hotspot to siya memang kiliwat do hulitmu bahar utangmu pe dangi karan horo pe utang ahanimu kan mangutak kuota 2 GB nari hai tuahanimu natiki nari hai di koko kan bang pakai jo hepomu lau tu dia ini ku neng manto Korea unimu tapi buce les 2 GB mah habis di weko buang hulan alan di mana tuh Korea ho drama Korea si bata tahu diri ho si bata tahu diri baharu buruku satu sonari dan ya tuh si mana drama Korea kalau 2 tahun do umur ho ngama-ngama ho mula mama biasanya manut tinju manut sepak bola badminton kolak kodo sede-sede na ama-ama na selera menonton drama Korea. Ulo lao maho, au nga vaksin au. Ingot dah, dokter tu dokteri, dokter aku mau vaksin. Dang nakasing, bukan dikasing dokter ya, divaksin nimu. Yang tidak salah. Ulo babuah tu Pak Lani so tentang babuah tu Pak Lani adong vaksin sonari dah iya bakta bulan manili pun di mana pedo suarung pulsam anga hubo tu nai bagas ni roham arop do roham mati sahatu di mana kan
Terhodo dari kitu si turus. Bahwat pusang kohoro. Tiga hudang ibawa hutu mana la vaksin sonari. Sa mati mana la ni coronaon. Asay terhoga begitu iya dulu kuang. Pabuo tu mana? Aro vaksin sonari abang nimmo. Anggo kitu ay tenang maho 10 tahun naik ho bui gabi kedua. Aku udah mengatur suri. Alay ngoda molodung saya ho vaksin turino mahai air kelapa muda. Air kelapa muda. Air kelapa muda do dan janda muda. Kelapa muda nama reki minum, unang janda muda nama reki. Lolo. Jadi moloboi kelapa muda nang ijak itu sendiri, unang nai pasar-pasari, hurang do keset nai. Bonani kalapa do husuruh majakit, nang na janda muda husuruh majakit. Namasahit nga neng mati ho tornek ka nang mangiru kesempatan do ho janda muda nimu nengel. Memang dokter mo adong dapat mo transparansi anak tan na siya batam. Basi si hepeng mo, papulit hepeng mo law manuher korek kuping. Luluhuran iyas, tuhor linggisi as itu rias kuping mo. Omma ho. Murado korek kuping. Iya bak. Jadi ani mu harga ni korek kuping. Baru gua suku nomu tuau harga ni korek kuping sona per 3 korek kuping au. Bertergantung. Mulu tuh horong dia pot jonok di Jabu, paling kole 5.000 to 10.000. Ale mulu tuh horong mutu Surabaya harongkos mutu Surabaya PP nga 2.500.000. Balomom. Manang itu horho siyan Medan, siyan Badung Surabaya, lomom. Yang penting kupingmu bersih. Asa John masuri na makata itu hong, merasa bahagia. Dan sokonaw sonari, merana do makata itu hotto. Sedenay, molodung saya vaksin konsumsi ahai selama 1 minggu, jagal biang, menambah imunitas di. Jagal biang dodang umang-umang. Biang, kanangga. Mulu umang-umangi pamatehod di. Apalagi mulu ibu duto dohot jabu-jabu nai. Nang pada jagal biang dah. Jadi muludung saya kita vaksinasi, ingat dah. Unang donor darah, dang buy donor darah. Seliling 3 bulan dang buy donor darah. Ala berbahaya di. Donor darah dan donor ASI. Aku hubungan na ASI ku darah. Ay si pata bayas tututok ni. Ay musi nga ni ako ruwa rikot ni donor ASI tu ho. Menambah imunitas. Kalau si tutubo ASI menambah imunitas alay berlaku tu anak bayi. Balita. Bayi di bawah 5 tahun. Ho memang balita do ho. Alay bapak-bapak 50 tahun. Memak kok. Jadi maksudmu na mangululuin donor ASI ho? Lau tu ise. Lau dihusad diri. Baba ni mama. Aku bawa tabi yung madok ko nun. At ang sukonom may Roma hutu Jabu. Olo, adong do donor ASI di Jabu. Kebetulan si Blacky biang nami baru melahirkan, jadi baru menyusui mana. Olo, Roma hutu Jabu. Dan langsung cokosin si Blacky rela doau. Dah pula mahuang gue dia. Olo, ale serius doho na manglu donor ASI. Daun na sokono do. Mulo memang ngada po mu donor ASI pe buat dua udah.
Olo asa dia usap bola. Lewat di berduse ngaroy natta nih. Dewe ni alam. Wala.